Assalamu alaikum, urmattуу mekендештер жана Байтөбө каналынын катталуучулары. Бүгүн 21 февраль 2021 жыл Өзгөн мал базарындабыз. Тагыраак айтканда, кой базарда. Бүгүн силерге кой базардан койлордун, кочкорлордун бааларын билип берген аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуп, лайк басып, колдоп туруңуздар. Азыр биз ушул бир чектен таркып төрөлү. Ака, мына койлор канчадан болот, козулар? О, ака. Koylar 8.000'den. 8.000 сомдон. Мына козучу 6.000 сом, калганда 8.000 сомдон дейт. Канча болсо ака? 12.000 сом дейт. Кочкор экен. Жакшы. Ака, канча дос? 11.500 сом. Мына кайсынын козусу ака? Канча бул? 13.000 сом мына. Энеси бул козусу. Шулар 13.000 сом дейт, ортодогу кой. Мына эки чекетегичи? 13.5 миңден. 13.5 сомдон дейт. Жакшы. Мына канча болот ака? 8.5 миң сом. Мына азыр жамырда базарда бирок койлор анча алып берем дейт. Тыгын эмес мына жерлер. Башта өтө тыгып берет эле, жамырда көп суу болбойт деп кетишиптир. Канча болот ака? Канча баасы? 15 миң сом болот экен мына. Караңыздар. Сурап атабы? 14 сурады. Саар сурады. 12.5 сурады экен азыр. Жакшы. Канчадан болду ака? 9.600 сомдон болуптур мына койлор. Караңыздар. Сиз да калдыңыз? Aldım. Канчадан болду? Кымбат болуп атат дейт. Баасын айтпай эле алдым деп кетти. Базар көп тарап кетти. Жамгыр базар жамгыр бир аз катуулай баштады да азыр учурда. Ака, канча бердиңиз? 8.5 миң бердим дагы. Бербейт атасыз. Баулдан. Канча болот кой? 14? Боз бо. Мына боз кой экен, 14 миң сом кеми бар дейт. Базар канча сурады? 12.5 миң сом. Канча сурады? Аз телефонда сүйлөшөт экен бул ака. Байтөбө. Байтөбө. Канча болот койлор ака, козулар? Koy videoda koy. Өзү эле. 7.5'e vermedim. 7.5 бербедим дейт мына. Жакшы. Базарды жасын ака. Мына койлор сизден ака? Bu koylar baldık. Канчадан болду? Koylar 9.100. 9.100 болду. Мына койлор 9.100 алдык дейт. Жакшы алыпсыздар ака. Базар кандай? Жакшы эле болдубу? Жакшы эле базар. Pazar zor da. Зор дейт. Жамгыр жаап бир аз эме. Качыптыр көбү. Жакшы. Козулар канчадан болот ака? Çakın elevi. Айта бериң, жакын. Konuş elevi. Ha, 8'de otamayız. 8 отасыз. Байлабаш эле, а? Aylanış. 8 миң сомдон мына жакшы. Базар жакшы болуп аткан. Мына чоң койлор кандай болот ака? Чоң койлор канча болот? А? Басы. Айтып койор ака. Өзүнө кошулат кой. 17 миң дейт. 15 bin. Ака, канча болот? Кой. Канча? Ya bir koy tuğanızlar mı? Bana fiyatlar gel. Kaç oldu be? Kaça bu? 12 için geldi. 12 için gel vermediniz. Vermedim. Özünüz kaça? 15 odası mı? Üstüne koşsa şart veremem. Üstüne 12 üstüne kişi koysa veririz. Sırası 12 üstüne koysa verem değil. Oğlum buna kısır buna. Kısır. Soyuşka bak. Soyuşkalı yaptı. Orta yeşil. Kişiçe. Kişi 4 diş. 4 diş. Hı. 4 diş. Yakışken. Yakışken. Ama kaça odası? 30. Kisar 30 bin son. Boz olacak tava. Boz. Na içinde görüyoruz. Boz. Na. Жақын okşayıp boz da ha. Жақын eken da. Kisardan tuğulat buyursa. Жақшы ava. Bazarını versin. İyilik. Ava kançadan bozat? Biri karmat götü. Ha, biri karmak ketti deydi. Ava kançadan da bozulardı. Onlar 9'dan 10'dan olur. 9'dan 10'dan boladat. Bazar kандай boladat? Pazar жақшılar. Жақшы. Жамбырда biraz alarman hazır ağa. Bola veret bana Bola. nasipte. Nasip kılgan. Nasip baba, nasipçe. Бұл дағы Allah'ın keremeti inşallah. Nol, seniniz koy kança oldat? Şeyimiz koyuyor 15 bin odama. 15 bin odası. Kendi bu ağrı. Kim var? Narkısı çe? Carına bola 15 bin odama. Бұл da 15 bin. Kim var bugün? Жақшы. Aldınız baba? Kaça oldu eko? 4 tane 36 bin som altında 4 tane. Жақшы aldı. Байтөбө. Мынау койлор канчадан болдат? А?
Mına koylar kança oldu aga? Bastı. Moldaki 15 milyon toplular. 15 milyon. Bu 12 milyon. Mına 12 milyon boğul eкен. Kısar eкен. Жақсы. O televizyon var. Kança oldu soğuz? Benimki eşeği yok. Esevi yok. Milyondan daha ötürüp değil mi? Kança oldu aga? 200 son bir. Olacak. 9,5 verdim. 9,5 verdim. 200 son koydu o da. Kança verirse o? Kança verdiniz? Akam 11.300 11.300 ver odan. Dede koysa. Yarım ver. Kalısaydır жарым ver. 200 son ortadan da orta. 200 son da orta diyen. Жақсы. Sen kança verirsin? Жақсы koyken. Hem siz qarab siz verin de aga. Bazarda siz жүресіз siz bilесіз de. Mına toplar kança oldu aga? Al. Kança verirsin? 14 bin son deydi. Boğaz okşaydı ha? Boğaz eken de 14 bin son tem var deydi. Ana koylardı görelim lan. Tartıp koy deydi. Kança oldu? 8 bin son. 8 bin son beren deydi. Pul kança oldu? Ava. 8600 volt turna. Жақсы. Mına bozulu koylar kançadan burada? Bozulu koyların kaçıdan? Doğru ay olur mu? 16 milyon. 16 bin sondan ne kötü lan? 16 bin sondan kim var deydi lan. Mına bozulular kança oldu aga? 16 jarımda otam kam. 16 jarımdan. 16'dan koy pereyinde otam. 16'dan koy pereyin orasın lan. Жақсы bazarın dersin ama. 2 tiş eken, 4 tiş, 2 tiş koylar eken lan. Жақсы bazar dersin. Ana Nurmatlı ağalar hazır biz echki bazarda özünçe bir video alıp çağırat elek. Hazır echkiler az bolğonuna baylanıştı. Uşul videoga az uşul жерден koşup ulap ketereli. Andan keyin echki bazardan keyin koçkolordu bir koşup ketebiz. Kançadan da sağ? Eskiler mi? He. 20'dan da 20'dan süt bağıtında echkiler bular ha. Mına süt bağıtında echkiler 3 baş var eken. Bazar kaçadan sırada? Pazar şurada 20'dan kaç olacak? 20'dan sıra elek. Hem süt bağıtında şunday da boz emes bağıtlar. Yok o boz biraz kısa. Eko boz bir kısır eken. Üyde köp bir şu üçelevi. Üçele. Aytı var. Ömer zayt bana var. Soğanlar köp de süt bağıtında echkiler. 79 milyon. 79 milyon. 320 350. 320-355 nomer ha. Uşul nomerge baylansızlar. Şu süt bağıtındağı echkini neyse. Жақсы aba bazarın dersin. Bugün jamur jap nereden burun. Tığın bol tolla echkiler olsa hazır. Az echki ulaktar. Nal ulaktar kançadan bu da aga? Bunlar yok 9 milyon. Nal eko 9,5 milyon. Narx ekilerçi? 4200 4300 bol atken. Жақсы. Tekevi? Kança? 12 kamo. 12 km var dedi. Pazar surata var. Kaç aldı? 10 bin oldu. Hava kaç adı olsa ulakta? Kaç adı olsa? Balası mı ne bu? Ha balası mı mi eski? Kaça mı? 8 milyon son. 8 bin son mu? Yine olak yani. İkisi çe. Adam 8 milyon. Burada da 8 bin son iken. Hava kaç adı olsa seç gibi tekevi. 7 yarım. Ne çıkıyor? 7,5 bin son. Meşki iken lan. Soyuşka kısır eken abi. Жақсы. Pazarınız versin. Nal süt bağıtında eski var. Özüce ulağın mı demme? Kaça odasın? 20 bin son da ulağın mı demme? Celinden görüp koyun sen lan. Ne kadar? Oho bu. Kaça süt verir aga? Hazır aldım dedi. Taşına bilmem dedi. Жақсы. Hazır. Nereden biz çoğalak tekeler tartıp koyla. Andayın biz koçkar katarga ötölü. Ava kaça odasın? 6 milyon. 6 bin son. Echki. Echki 6 bin son. Teke kaça odasın aga? Peki 25 milyon. 25 bin son. Çoğun teke geldi bir o ha? Kaça dedin? 25 milyon. Vay tekeler kaç oldu ha? 10 bin sondan da tekeler. Жақсы bazarın dersin. Mına biz az katarlı şurada echki. Koçkorun tarafları koçkorlar bugün. Anda olada tabi şu boyuncaдағы malumat alıp beresiz. Andықтан biz менен birge oturыңыздар. Яқа өзі мына жамгыр жаап койлордагы алып келишиптер көбү. Ал ушул Кочкор тарапка өтөлү. Кочкорлор сырайлы. Ава кочкорлор канчадан атасыз? Koşkollarda 14 tane de otağız. 14 tane atасыз. Bazar kanчадан сурады? Otağı 24 Eko 24 жарым сурапты. Жерде да анда коз кочкорлор чыгыптыр. Канчадан болот балары? 11'den bir beyt ağız. 11 bin somdan bir beyt alacak lan. Aytılış kança doğdasın? 13'te doğdu. 13 bin somdan doğdu akımdan.
Бұл бозыларға бардық. Тегіз. Өзінде жайдары қошқырлар ма? Esini ham tanib. Жайдары қошқырлар. Номеріңізді айтып қойғанға, қызыққандар болса. Айтпайды ғой. Номер айтпайды ғой. Жақсы. Кім? Қошқар дегенсіне тартып қой бірге. Жоқ, Мен досым болады. Жоқ, мен барам. Таппайды ғой ма? Таппады одан тез. Әке, қошқырлар қаншадан ол? 13-тен. Базар қаншадан сұрадық? 12-ден сұрадық. Бербедіңіз. 12-ден берді. Бер отчет дейді. Бербедім дейді. Жақсы, аз. Біраз чоңырақ қошқырлар тарып көтерді. Чоңырақ қошқырлар бүгін қандай болып отады? Аға, қошқарды қаншада отасыз? 25 мың сом болады екен мына. Жайдары? Жайдары мына. Базар қанша сұрады? 23 сұрады, бермейді базар. Емұл? Qaysi biri aka? Paroda қандай paroda? Қошқар пародалар қандай? Пародалар. Пародалар, ака. Parodalar biri ham aka o'zingiz transfer. Алмас, басой. Қаншадан бас? 25dan. 25 мың сомнан тегіз. 25 мың сомнан тегіз чоң қошқарлар екен мына. Жақсы. Мына урматтуу ағалар, азыр мынау Өлчө мал базарына дагы Тажикстандан чыккан койлор келиптир. Кызыл Чарба айылынан чыккан койлор эме Тажикстандан ушул Кызыл Чарба айылына алып келишиптир. Баалары канчадан болот экен? 21'den de atabilir. 21 миң сомдон деп атат экен мына. Бирок өтө жакшы мындай сынды койлор экен. Канча баш бар экен? 15 baş var. 15 баш бар. Номерди айтып коюң. 500 bine. 500 21 79 79 номерде байланышыңыздар. Мына Осмен деле ошол баада. Bu ardanırağından. Осмен арзаныраак болот. Ardanak veriyor. Kaçta öyle otur. Арзаныраак беребиз дейт. Жакшы. Базарыңыз берсин ака. Oy. Мына урматтуу агалар, сиздер бүгүн өзгө мал базарынан койлорду, кочкорлорду, echkilerдин бааларын билдиңиздер. Сунуш пикирлер болсо комментарийге калтыңыздар. Каналга каттала электер. Подписаться кнопкасын басып, коңгуроочону басып койсоңуздар, бизден келген видеолорду биринчилерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.